Lagi ia jaga parti, ni ia jaga janre, ni kuah bantu jaga janre hakmat ke parti hadirin. Ke parti kena benar hadirin. Dan mar kata kadau, yaki tu kebenaran kecil teblam, kacing kot nak ni kecil lang kalong, wan bani snok tilang bani kawai, wan peni bersisa kerana kejingko ke crowd, hakani ke reception policy. Bab nyema namar kata-kata bab ong babin kli nadu usnam nyopuar babin kan yang kata roster ban penkre nadu usnam nyopuar bab ban pensitam iki sama namar ka polisi ka syak bila dari ban tit kumno la phekam ya kita kin rupo nyopo persen dikasih namar bamdan ban yin pentikinaru Banginam syasho, bang pendak di kabah di kini kiparaji, napa tu kejela kaji, kadai ni peluang tangan ta, kiba dan hapok kejela midhalya. Minum syasho, bang pendak jumor. Larga polisi mensyua kesyak, kadai peluang kumcu, hagani ke kinti ke bamta. Haba pimra hadin, berala nesi dagawai kerukam perkat. Nyemdai pendon kecing semua konyo haba tep nui kini mentaki kli nadu katai kapor lakumba kata kecing kam kalong ilegal lagi orang kata kecing kam lagi son posem kalong ilegal pensyai kalong bean dari larga long katung kaan kalong legal ke appointment kalong legal katung ke polisi pemdon hak ban penduk kami ki sama jengi lagi ni kisi ke mamata buat dia kata Allah balik tanggal pendek dia ke reception policy ko kipat ba dari nomor kata rau kini kino ngelam kiji kiletcha ke jekran tanggawai ke surba kata kalong pendek terutos ke dalam tengah jom ni ke jinge kabawamba ke jingkta haba penprekan ni ke roster dari ke reception policy baru angin ini suatu syai kata nyemdan weru benong benginong confused kong kilida ni syai bahang ni don kambane keren mereka maslusi kalong kipene keren ban pentami ya kata reception roster kabari ke jing pendek kemai kabari sule bujuk lawanong beri dengan haka hukum jang ke high court kerana perkat Baka bakut ke pengakuan pintu hangi kalong. Yaki emali pasir baru. Bagi kita kisah rumah baru. Semua pulih punsin. Ya kini ke reception policy. Haswa babin muncul. Ya kerai ke besorka. Nilap dan pulih punsin. Nilap bakam dan patagoi galenti. Like kalau pendek kemai. Ya ke reception policy. Bana daga sorka ke no ban shini ke sinjam dan pendek kemai mot naru mendarasi on sedang ban pentrikam ya kata ke polisi kemai ke ba ya katung ke jindon pat ban pentrikam nu ya kata ke roster ke ba ke ying kasri ke tha bat kanum don su kanu kajing kta di samlawat kam ji tekol tipai ka ngengit lecture lagi yang disam di joki kajing le kadang sedang